多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Mikrit ku kawas do rakat no urip ita， 上主带领我们的人生。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。以赛亚40falu pitu kusabau atusir suarsa utapang kaku ukawas isu dosa kacipus isu pasipanaan aku kisu pahapinangan aku kisu do rarakatan isu a lalan saan。 我是上主，你的上帝，为了你的益处，我教导你，我指示你该走的道路。以赛亚书第48章第17节。Sarikakaau unipatalaan no kawas do saki titaanan a lalan i o sakamutser ku lemak ita atau sakangaay no urip ita ura saka hakalungan ita ku bikrit ningra ta mararit i sariput ningra ku urip ita。 上主为我们所预备的道路，是让我们行为正直，生命得着益处。因此，我们当要顺服上主的带领，使我们的生命时时刻刻在上主的保护中。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tabangau awai ku fana aku o mamalitamo ku maan asmak。i rakat no urip aku. Nikau rira, dengan cecai aja asmak ko sasaijalan aku. Salujulan aku kufalujo amiti i tisuanan. Tak mapalalan iso ko rarakatan no maku. 主啊，我不知道人生会遭遇到哪些事情，但我只知道要努力做一件事，就是忠心信靠你，你就为我开道路。Pakani i dalam anay angangan no tabang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamer no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。